دما خوش ببینرین هجا ایرو 27 جوتمه 2021 روزان روزا چهارشنبه بویر او گشتارین هری سرکه و هری بالکشین کل سرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش به بینرین هجا و جارکن ام به آفریقا دست پی بکن لآفریقانی الولات سودان داربه که لشکری افسی روژه ها پیک هاتیه او افسی روژه ولات بریا داربه تبری و برن سرک وزیر سودان عبدالله حمدوک جی روژه داربه لشکری کو هاتبو بنچاف کرن و گریا مالاخوا او و گاوه دبن چافدریا ارتش دیه لآلیه کدن جی خوابشاندن گل ین لدش داربه جی بلاو دبن. روژا دوشم ارتش سودانی داربه لشکری لدیج حکومت دمکی را گهاند. هجماره که زیده جبر پرسین حکومت هاتن گرتن. راعین او داعین للارهاب. سروک وزیر ولات عبدالله حمدوک جی روژا داربه هات بنجاف کرن. جبر زیده بونا نرازی بونین جواکا ناونتوی حمدوک دوه و گریا مالاخوه. لی او و گاوه دبن کنترولا شدان دیا هزین ارتشی دیه. آنگو لحبس مالی دیرا گرتن. Wonderful to be here with all of you. Thank you so much for taking the time for this conversation this afternoon. We've had a very productive day already in Pittsburgh. ریوبریا واشنگتن اشکره کرد که پشتی وگر حمدوک وزیر کار در و آنتونیو بلینکن بریا تلفونی لگل وی آخوی. وزارت آمریکی بانگ ارتش سودانی کرد دا کود زودترین دم ده برپرسین دن این گرتی برده. دوی نافبری ده خواه پیشاندان پروتست و این گل لدیجی داربه لشکری جی زیده دبن. لهمبری وی که ارتش سودانی دسری ده پایتخت خرطومه هیزین خواه لگلک باجاران بجی کرد. حتی آنها جبر دستوردان ارتش هری کم 10 خو پیشاندار هاتن کشتن. پشتی سازی انجواکی سندیکای کارگران جی را گهاند که اوی بیشتری خو پیشاندانان ببن. يحصل له اي ضرر وهو موجود معي قاعد معي في البيت. موجود في قصر الضياء موجود معي في البيت وانا قاعد معه. دو فرماندار سروریا بلند آ سودان عبدالفتاح برهان خودی لهلوست ارتش درکت و را گهاند که کومین سیاسی گل لدیجی هزین لشکری سوردکن. برهان ادعا کرد که جبو پیشی لشری نفخایی وره گرتن ارتش دستانی سر ریوبریا ولات. لگوری برهان آهاتیه کرن ندار به لشکریه. بله بینرین هجا پارزمین آفریقا یا که هم دالی روپیوانا خاکخوا او هم جد آلی نفوسان دا پارزمین حریم زن یا جهان یا لوی پارزمین گل لجاران داربین لشکری پکتین او ایدی دکارین اما بوی آویجی پیناسه بکین که پارزمین آفریقا بویا پارزمین که جیر پارزمین داربین انتی گوتن بله پارزمین آفریقا مگود دالی روپیوانا خاکخوا او هم جد آلی نفوسا نشتجین که لپارزمین ایده ولا پارزمین هری دوامینه بقاسی 1 میلیارد تن نفوس جهانی لپارزمین آفریقا یا او بقاسی 54 ولاتین سربخواجی لوی پارزمینه بجه بونه لدناوا سالین داویه ده انگو دناوا 66 سالین داویه ده لوی پارزمینه داربل سر داربه لولاتین وی پیک هاتیه او ام هول بدنجی وی که با اواکی آگه او دانیانجی بو بینرین هجاره پارو بکن بله لگوری دانین کو هاتنه به دستستان انگو لگوری دانین کو د نوارای گشته ده جی هاتنه پاروکن او داربین پیک هاتنه جی لسرانسری پارزمین آفریقا کش سال 1955 حتی سال 2021 ده لولات بقاسی 210 داربه یان جی هولدانین داربه پیک هاتمون او جوان هولدانان جی گلک جی بریا کو بگهجن آرمان جاخوش عالیه ریوبری او حکمتا ولاد و هاتبون تیک برن بل اویک جدی که وی تیکو ج سال 1955 حتی سال 2001 هر سال بقاسی 3 داربه لپارزمین آفریقای پیک هاتنه
بله لولات انگول پارزمین آفریقا ولاتین که هری زیده داربه لیپک هاتنه او جی کیجانن او جی یکتیا کوماری یا لافریقا یا هر وها یک جوان جی کو بخاصی 10 هولدان داربه لیپک هاتنه بروندو 11 هولدان داربه لیپک هاتبون هر وها لغانا یه 10 هولدان داربه لیپک هاتبون لکومارا برونا جی بقاسی نه هولدان داربه پیک هاتبون او سودان یا کو هری داویه داربه د 25 جوتمه دلی پیک هاتبو 15 هولدان داربه پیک هاتبون او جوان جی 5 هولدان سرکفتی بون انگوان بجین 5 جاران ولات ریو بریا کسین کو داربه پیک آنی و هاتیه بریوه برن بلی لعالیه کدن جی د نوا سالین داویه د جاره کدن ناوی داربیان د پارزمین آفریقایی لسر هفده هاته بیستن و او یک جیم یک د سال 2021 ده لگینه و نیجری جاره کدن هولدان داربه پیک هاتبون لسال 2020 ده جی و جاری لمالی هولدان که داربه پیک هاتبو و د سال 2019 ده جی لسودان اتیوپیا و گابونی هولدان داربه پیک هاتبون انگو هولدان او داربه پیک هاتبون او د سال 2017 ده جی ل زیمبابوه هولدان داربه پیک هاتبو انگو دنوا سال 2020 ده جی 2020 حتی سال 2021 هر چه قاسم هولدان داربه انگو داربه کیم بو بجی ل جاره کدن پر زمین آفریقا ج داربیان انگوان بجین براستیا داربیان را جاره کدن روب روما بون و وی که جاره کدن جنب بو بینرین هجاره دوباره بکن ج سال 1955 حتی سال 2021 210 هولدان انگو داربه ل پارزمین آفریقای پیک هاتبون بده هر پارزمین آفریقای ام دوام بکن ل پارزمین آفریقای یک جولات هریمازن نیجریه ل نیجریه اولکاری یک ج پرزیریکن هریمازن این کل ولات جبرکو جتین بوکو حرام کو هری داویه خوبه که باسک داعش نیجریه راگاند بون لولات ادی بکرین خوابویا جهه ترسیا هری سرکه دنوا 12 سالان دانگوان بشین جه سال 2000 هم پشتی کو ناوی وی کما تروریست ل جهان ادی بلاو بو حتی نها به قاسی 20,000 ولاتی نیجریه وندانه لنيجيريا مترسيا چتين بوكو حرام لسرانسري ولاتي هيا لولات كشتن رافاندن خسبكرن بويا ناسناوي وان چتيان برپرسي قادا كوميتيا خاچا سور آناونے تبعي يا مايدوگوري عثمان كندولي بوكار دداخويانية كي دراغاند كود إيريشن تروريستي ين كود 12 سال لباكور روشلاتي نيجيريا دوام دكن ده بحزران كسان جيانا خواج دستانه بوکار آنی زمان کجبر شر و پفچونین تند یندناوا وی دمیده لحرم روداین ناو بیتری 20,000 کسین وندات و مار کرنه. بوکار دیار کر کجنین لحرم جبر بیری ازاروکن خودکن به دپرسیونان رو برو دمینین و وها گوته. پفچونین لباکو روشلات کو مد حسباند مترسی داره. به حضران جوان باو کر و زاروکن خووندا کرنه. هین گلک مالبات لخصمین خودگرن. بوکار دا خویا کرن کو حتی روژا ایروژی ریخستنی تیکلیا به مالباتان را دومان دیه و گلک مالبات جی گهاندنه هف. چتین بوکو حرام جده هزاری و هابونا خوال نیجیریای را گهاندیه. او ریخستنا تروری جسال 2009 و حتی نها بویا صدما کشتنا بیتری 20,000 کسی. ریخستنی جسال 2015 و لجیران این سینور این ولیت کامرون، چاد، نیجری جی ایریشان پیکتینه. ده ایریشین ریخستن ین ل حوزه گولا چاده ده هریکیم 2,000 کسان جیانا خوش دزدانه. بردف که بری یه بوکو حرام ابو مصعب البرناوی ده سال 2016 ده و کسرو که نوی ریخستنی هات براغاندن. افروش بو سدما نیقاش و دو بندی یا نافبرا ابو بکر شکوا و برناوی ینج سال 2009 و ریخستنی بریوه دبن. اندامین مجلس نونران یا دولت یکبن آمریکای نامک جه سروک ولاد جو بایدن رشاندن و جه خواستن بالفرین F-16 نفروش دولت ترک اندامان هشاری کرد که اگر بایدن گوه نده داخوازوان اوی بریار فروتنی لکنگرسی وتو بکن. جه مجلسان نونران آمریکا 11 پرلمنترین دموکراتیک کومرگر
تێکلداری مژارا فرۆتنا بەڵافرین F-16 ji bo Tirkiye nameyeke ji rêveberiya Joe Biden reşandin. Parlamenteran bi taybet name ji bo Biden Wezîrê Karê Derve Antonio Blinken reşandin û têde îşaret bi van xalan kirin. Biriya dazgehên ragihandinê me bihîst ku Tirkiye daxwaza kirîna çil balafirên F-16 û modernîzekirina heştê balafiran kiriye. Ji ber vê yekê em gelek xemgîn bûn. Endamên meclisan û neran kirîna mûşekên S-400 ên Rûsyayê bi bîrxistin û di nameya xwe de wiha gotin. Dewleta Tirkiyeyê ku endama NATO ya mîna dijmin tevdigere, firotina balafirên Amerîkî ji bo vê dewletê nabe ku were qebûl kirin. Di vê pêvajoyê de divê Amerîka çekên pêşketî nede hikûmeta Tirkiyê. Divê were zanîn ku eger berovajî vê hewildana firotina çekan were kirin, wê Kongra Amerîkî bi yek helwestê li dijî wê derkeve. Eger rêveberiya Biden mijara firotina balafirên F-16 erê bike, em ê li Kongrê biryara wî vîto bikin. Bilê her Serokvezîrê Yewnanistanê Kiryakos Mitsotakis jî dewleta Tirkiye bi wî yekê tawan kir ku di nava hewildanên êrişkariyê de ye Mitsotakis ji bo çareserkirina alûziya li Derya Spîşê xwest Enqere beşdarî pêvajoya danûstandinan bibe. Serokvezîrê Yunanistanê Kiryakos Mitsotakis doh çû serdana Erebistana Sûdî. Di çarçoveya serdanê de Mitsotakis beşdarî forma bi navê hewildanên pêşdebiriyê yên paşerojê bû. Serokvezîrê Yunanistanê anî ziman ku peymanên parastinê yên li gel Amerîka û Fransayê xetta wan bi awayeke zelal eşkere kiriye û got em vê gavê di nava aramî û ewlehiyê de ne. Em nafikirin ku li dijî me gelo gefeka jeolojîk pêk hebe. Em bawerin ku wê roj be û dewleta Tirkiye baş fêm bike ku bi hewildanên xwe yên êrişkar wê ti encamî bi dest nexe. Mitsotakis îşaret bi peymanên parastinê jê kir û wiha got me tifaka xwe saz kirin. Niha snorên me bi awayeke zelal hatine xêzkirin. Divê Tirkiye li gurî vê tev bigere. Em weke welateke alîgirê diyalogê ne lê em ê ti carî dest ji mafên parastina serweriya xwe jî bernedin. Alûziya navbera Taywan û Çînê careke din di rojevê de ye Wezîrê Karê Derve yê Dewletên Yekbûna Amerîkayê Antony Blinken daxwaza bejdarbûna Taywanê di nava netewên yekbûyî de kir. Ev yekbû sedema hêrsa Çînê Pekînê got mafê Taywanê tune ye ku tevlî neteweyên yekbûyî bibe. Li gurî nûçeya AFP Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê Blinken bi daxuyaniyekê diyar kiribû ku Taywan her ku diçe ji qada cîhanê tê dûrxistin. Berdevkê Ofîsa Karûbarên Pekînê yê Taywanê got netewên yekbûyî saziyeke navneteweyî ye ku ji dewletên serwer pêktê Taywan beşeke ji Çînê ye. Rêveberên Pekînê îddia kirin ku komara gel a Çînê yekkane hikûmeta qanûnî ye ku tevahiya Çînê temsîl dike. Pekînê axa Taywanê îddia dike ku û hikûmeta tesiya jî wekî cudaxwaziyê binav dike. Her du welat zêdetirî 7 salin ji hev cuda têne birêvebirin. Kêm welat Taywanê weke dewleteke serbixwe jî naz dikin. Vekişîna Amerîka ji Efxanistanê tirsa xistiye nava rêveberiya welat Wezareta Parastinê ya Amerîkayê Pentagonê ragihand ku Daeş di nava 6 mehan de dikare bigihêje hêza pêkanîna êrişeke li dijî Amerîka. Pentagonê diyar kir ku îstixbarata wan tespît kiriye ku Daeş li dijî welat planên êrişê dike. Cîgirê alîkarî Wezîrê Parastinê ji bo siyasetê Colin Kahl ji Kongresan reaxivî. Beşên îstixbaratê ragihandine ku hem Daeş Xweresan û hem jî El-Qaîde dixwaze operasyonên derve pêk bîne. Di nava wan welatên ku êrişê li dijî wan pêk were de Amerîka jî heye. Lê niha ne duê hêzê de ye. Em dibînin ku Daeş Xweresan wê di nava 6-12 mehan de bigihêje vê astê. Di daxuyanê de hate bibîrxistin ku Efxanistan piştî şerê 20 salan hîna jî dikare ji bo Amerîkayê xeternak be. Di pêvajoya ku bi vekişîna Amerîkayê ya ji Efxanistanê dest pêkirî de Daişê li gelek herîman dest bê êrişan kir. Kahl got
لگوری نرخاندنین ما طالبان او داعش دجمنین بنگهینن جبر وی که جی طالبان جبو شپاندنا داعش خراسان بهزم لی هینا جی او جی وی که نپشت راستن کادکاره پیشی لداعش بگیره یا نه. دناو حکومتا نو یا کانادای ده جن لرفین هری پیش ده جی خواجرتن سرک وزیر کانادای جاستن ترودو ده کابینه به هفسنگیا زایندی ده جن جبو وظیفین وزارت کارین در و او پاراسن جی اریدار کر به وی کره گوهرتنه که مزن لناوا دستین وزیران جی پیک هات. جاستن ترودو مالینا جولی کر وزیر کارین در و او آنیتا آناند جی کر وزیرا پاراستنی. کریستیا فرلند جی جبوکو لشونا ترودو وکه فاوریت نشاندان آلیکاری سرک وزیر او وزیرا مالیه. حکمتا لیبرال آ ترودو جه 2015 دما هلبجارتنی و نیوی دستین وی جشنان پیکتی. جولی آ 42 سالی بریا نها وزیرا پیشوه برنا آبوریه با او بریا ویجی وکه وزیرا میراسی وظیفه کار دکر. آناند آ 54 سالی جی جنا دوامین اکود به وزیر پاراستنی. ترودو اکتیویست ستیون گوبالت جی تevلی پلاتفورما هاوردوری کرد. لیبرال پارلمانتری خودی 159 کرسیانن. لگوری دستورا بنگهین یا ولاد جبو گوهرتنا قانونان پیوستی به 107 دنگی هیم. او یک جی ترودو نچاردکه کو لگل پارتین مخالفتی کوالسیونی آوا بکه. نزی 200 ولاتی جبو پیشگرتنا لانجامین هری نباشین کریز افخوایی سوزدان کو امسیونین گازا سرای کم بکن لبل دنابرا وان سوزین هاتنه داین او ین کو زانیار پیوستی پی دبینین ده هین اجیوالاتیه که گله که مزن هیا جبرویه که جارکه دن چاو وگریان لسر بندوارین جوینا کوب 26 کو و لیدرین جهانی لی بجوین. جبو جوینا کوب 26 آنتوین یکبوی آل باجار گلاسکو اسکوچیای تنی 5 روشمانه کولیدرین جیهانی ویلیل هف بجوین. گلک ولاتان سوزین خوین جبو کم کرنا امیسیونان این لگوری پیوانین پیمانا پاریسی یا 2015 هینی برنگ کی فرمی نو نکرنه. جوالاتین گه 20 این کو بر پرسیار جسدی حیشتی ین امیسیونا لجیهانی نه تنی 6 ولاتان آرمانجین خو برنگ کی فرمی را گاندن. دراپور دهات را گاندن کو امریکای جیدناف ده 6 ولاتین گه 20 به تو آوایی نکشتن آرمانجین خویم بری. 5 ولاتین دن ج کانادا، استرالیا، برازیلیا، کوریا باشور و مکسیکا بون. زانیار دبیجن گرستیرک جنها و به 1.2 پلهی گرم بویه. لگوری راپورا که ده هاته وشاندن سوزن لسر آوهاوا ین گلوبال کجبو گرماهیا ده آستا 1.5 پلهی ده بهله هاته نداین گلکی دوری پیوستیه. دراپور دهات راگاندن کو سوز نوین تیکلداری امیسیون هاتن داین و حتی سال 2003 تنی جسدی 7.5 کم کرنی بکه لیبلش بو آرمانجا 1.5 پلیی به بسرخستن پیوستی بکم کرنه که جسدی 5 هیا. لگوری برنامه یا هاوردوری یا نتوین یکبوی با آرمانجا هایی و جیهان حتی 2.7 پلیی جی گرم ببه. د جوینا کوب 26 بالاوی لسر ولاتین دولمند این گه 20 با کو به تایبتی سوتمنیا فوسیل لجیهانی بلاف دکن. ولاتین کو هری زیده امیسیون بلاف دکن جی امریکا، هندوستان و یکیتیا اوروپای کو سوز دانه حتی سال 2030 امیسیونان کم بکه.
لێبلێ چین خودی پلانێکە کێمکردنا ئەمیسیۆنان حتا ساڵا 2030 نینە. li şûna vê yekê soz dide ku heta sala 2030 bikêja asta herî bilind a emîsyonê û heta sala 2060 ve astê bike sıfır. Amerîkayê û Çîn tevî ku di navbera wan de regeşî heye, qebûl kirin ku dibin buharê de mijara avhawayê de hevkariyê bikin. Çîn li tevahiya cîhanê ew welat e ku herî zêde karbon oksîtê belav dike. Piştî Çînê Amerîkayekî tiya Ewropayê, Hindistan, Rusya, Japonya tîne. Birevînderên hêjin û çêlmeyên cîhanî bi dawî bûn heta sibînin di nava xêr û xweşiyê de her şad baxtewar bûn.